Adisimama onyunu ajo anamso ama takrabua akoko apene dabre wo akyerabra no so na adisimama anwumre no sia aboya madisia ni munyina ajo ama mu akwa badeba ajatum kasa fidie Ahenkan 93.3 FM ebutu apoya mantamu achem aboabo mame akuafra kuma batampan studios eni yesi enkunya na anwumre de two parties ensema wodo a yasam trafo da Roma watra kwadwo apa newsroom atintim de gun krata so ayedi mu nchemu eba bedan wei ensam no so de dodo na ana atoto dwade edi anwumre no si Ahenkan Kasiebo ma akotra bi ense ankane Ghana man panyini John Ajekum Kofuo de wodi atodwa ekyeremu se Dr. Alhaji Mahmoud Bomio ya Ghana man panyina be de kyerem pempen no watre so a na wasori sansu ena NPP amanyo konu kutondiefo no beni bako ababonti se asama Fredbre ababeka no papa no kama ono angaza no wankama party nti wa batibia tumuda na ensubrani agusu a etutoi anamsubi ama okọ fifiri mantam wan mo dia de nyagro amanfo ensamso dodo na no ana dekro ekoya wodo na soso ana eseseye na mnasebadwani owo eye asensa otabato mpesu aso de atodwa kyeremu se eye anyina brem ade ko eye sikuma ensamso won ma abubu na wachase contractor oye adwuma no sebsebe mpadu ase ye adwuma fo ana oye ye no okọ asantimantema chairman de ma NPP amanyo konu se wa prabato na afimpinu nya donu na adonu mienu die edutwom emu odin papa otenyene osagefo amwatia oforipanyi de atodwa ekyeremu se braso esa abani benya akukuduro na afenso na amamuo no wode aba fam na timi aboa ma eya de hye no moda ne da mani da abani so no eno soso etimi ayemre ede ama won mo kane abanka tipani bi de atodwa kyerese NPP ene NDC amanyoko no wo mu hwenya sasuban bia ye mu da na di ewo adwumadia odo aban frase pe kyese we ba pe no ajato we ba pasenya nam saze no ozi wo mu hweja zade ne pa na ehadwen eboman adisimama ensam wei ane afoforo bi akeka ho ne ensam trafo da Roma wanu mo de asuma ye ne adimu enkyeremu eba bedan wo na kanasa ne so asasabio tosionko anante sanso anadofo duapa ane piano nyuma koi awodoi ada Roma ana nwumre yi wanum atuma bo ade nsemi ba basomo eyeke asenso limited eyenkunya bapa bi ene wode abadwaman eso sanso ana Bempoma Plaza Hotel ayabiaya ewo ene akwadwutu ye ho na eno echi no ana afenso no odwumadie ne anoma woduo bia so a obeso obonda wuro no ba bi ba kope eno ana Ahenkan 93.3 FM the best in the East Coast of Dieno ana afi Jubilee Hospital for so account be ODI Electronics ono so ajepene eboa so yasna de shima Facebook live ni YouTube the hian so be search Ahenkan 93.3 FM yepe eni ahya so de no efe yakokọ sade fufuo wom ena zanso ena bagude ni twi eno no move ni na ebuwom ti Jonian na bra ba hwani so ade kokonsuom kama odo adwenchen go no ma be kenkan ade amawo ena mo amukuta Yesu moja meche yam no ene smartphone so mo nchem adwen emfa 0594 841044 text message ena WhatsApp ya be kenkan ade amawo medin edi kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene Kofi Mensa dwene papa na papa enti wani mukan afia de shima mesme di be radio station ni information centers online wama jepenie efa kase live Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibebia anuti Kasiebo mubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center yawsewro Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die Yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim apreku God dey why boafu
Kojo Kumi eye David Ba Information Center, Dimpa Information Center, Achim Asani, Kosiewa ewa Kosiewa krom. Osono Information Center ewa Achim Esam. Abnasemai Information Center wachim Abnase. Nyame ne hene Information Center wachim Ofosu krom. Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Yanida Sonia Rade. Prince of Peace ewa Strasi. Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewa achim da Intiamwa Junction. Peace Information Center wo Kokobe. Eno Sewa Information Center ewa Achim Anyinase. Kusam Information Center wachim Achiase. Keka no krobo eye Adom Information Center. Peace Info Biz Watakrasi. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Jinanko Jama North. Chidom Information Center ewo Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center eye Chirimenken. Nyankuma ase eye Nanapia Information Center. Da Kingdom Come a police level. Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duaba Information Center. Achim Achiase Achiase Information Center Edin Trom Achim Kokobe na Adom Achim Wafram Mempa Sam Achim Asani Pisco Enyinam Kotoko Repent Achim Otoparoya Achim Teshiman Mejefotiase Achim Labikrom Omega Odan SDA Ejapaya Junction Mighty Achim Besiase Obig Kwa Abuadi number 2 Katabain Achiase Junction Adrini Bakufurangalo Omain Achim Airebi Ejasei Achim Apoli Yada wani munyina se waje prene yade no wabiema so mpempem etie afiade chimama ensam no mu enkyeremu eni yes ensam no asia na eye ankane Ghana mampanyini eye His Excellency John Ajekum Kofo Diawuo ade atudwa ekyeremu ese se wo hwe sade eye Ghana mampanyini abede kyere His Excellency Dr. Alhaji Mamudu Bawumia sade waseme ebu adwuma na wabra wodi ne dwumadie ewo eye Bank of Ghana na amanyeko MPP ba bemo na nanado dankwa akufo de hunu se obeboa na wodi ne bata ne hotwe ne wura amanyosem mo no wacheso opanyini abo no moten papa na wabra Dr. Alhaji Mamudu Bawumia de no be se amanyosem mu pe ana eye ankane Ghana mampanyini orura John Ajekum Kofo ekire se eye orura Dr. Bawumia eba ye nanamoso ne bedi nkomo na nkomodie no atie no ene achese okiremu se Dr. Bawumia be ne ba ne sa babi obekọ bia futu ade ma ne bia no na Bawumia afa nti achese Bawumia de sabe mpraduasa oye sutie ni papa na afenso eno quality eni achese odi bibisa ne nsa a obehwe se mu beda won mo fenchem na wadi sansem we atudwa wabra ene na Father's Day no dwumadie bi ekoso ewa puemantem ya na eye ankane Ghana mampanyi owura John Ajekum Kofo Diawuo ene Dr. Bawumia nyina behyiam ewa ase a eye Ghana mampanyi dada John Ajekum Kofo ebo Dr. Bawumia ba so se obo adwumaden na osira se Onyankopon enkoso a no nsira Bawumia o ma no kwatenten yedie ne nkoso ne nyina no enye ne dia. Let me single out one person. Incidentally, he is also a father, but I can claim that he happens to be my son too, and that's the vice president sitting right by me. But perhaps that's how the son should behave towards the father. It's sheer coincidence, but you may not know that I started being father in 1963. It's not just for this occasion, from way back. Once I noticed him, he became like a son, and he behaves like a true son, very well. So when I heard of this narrative that when he phoned, he said, before I'm coming, I was very much touched, and so I thank you for telling me this story, and I pray for the Vice President. May God bless. And I pray for the Vice President. Any awuti ye aye ankane Ghana mampanyini His Excellency John Ajekum Kofo Diawuo na wote ne kase obo Ghana mampanyini abedechire Dr. Alhaji Mamudu Bawumia abaso eno. Ewiase onipa bia odi ope ene de ompe obia ne choice. Na obia ne choice no Nyankopon obo nipa obo emienu oba ne bema. Ana obonya butre pa nwene ne tika ma asokosua. Ena oma ne kon ya badabada kama te se wo ma yatai. Unwe bia ni ase a fe Kadija. Ena wo ha de bafoma bo se wa ma ne bibia etuetu an bo kama. A te se etuetu an mo kama.
okwadwofo mo Brazil no ma bose tuatua no na se busumani no na osane ba foma bose wa man bibia gu nachi mremre ona ma bose awososo na se we ya Nyankopɔn sa no wa hyeda your basronko na Nyankopɔn sabi mpraduasa onye sabi ojimefo ana oye sa de no sa Nyankopɔn sa de we na no e wase kire sede be ya be ma no so obo no kwan bi so anabeti ebia beti as hanga na ebi so bo setetre eche drawing board na waye no kama ne nsa wuntina konakoro ne nsa wuhi a obosi 10 gram tietia etire hwene na zo ba ya be ma na eba no na se enwoma we mienu na koma kan bom na kan Bible mu se mu zangofo mienu mu nda na munyem na mu hyasase suma eno ne Abraham aware nyeze mo twempena dabi na eno na chese ye tuo no mu yenka bi hyem ya tiazi ema Nyankopɔn to no boa nwene wo mo fefefe no afidie ema ne ma peso mo da na sembe na ebe wiasi enom se ko Bible ma Sodom and Gomorrah se hwan sa na no mo ye enti anya wa se ebesiwo asetena mu afi bema so ne bema uhwe bi ata so pa azo mu pian truck tese ayirikiti ochin blog o se bema ne bema me nyonko bema beda na bema ne bema tumi ahwoma nima no ma fiama no fiw na waso ni sisi o se emede tese onti ase anu ya lesbian any gay sa asemi bia pie o Ghana na jeje sumase ensam shada ka mu ni ama jeje sumase afina epie na pie no na mpenfo bu bebi se sebi impredia sa koto so abra kama ngina apata so tafren kwan ana tafu silver man na nipa da sani amoja di mo frisane ene peja ni si ho na gay for ne lesbian for wo ma fira se nya kukuduro ezisi sanboard o mia bi ene na namo board ntoa pese wo mu bi offices no ena mpenfo che se hemfo na wa ba mu ehemfo na to man kuta wo mu nsa wo mu kuta man sisi ayi ehemfo na wo tumi wo man kronkron Ghana mu sisi ayi enu ti sebi aboa na ogina pata so tafre engwan no ho na peja ni si wono mo gay for na aba Ghana wo mu sisi signboard ebe so mu bi office draw na mo drawing crofo no ehemfo ena church akoye hu obi baka sa akeye what's there meti na ehun sema akwakoda Ghana mna shop de fie se tumutu de akwaso bi a waso daye o se me kwakopeja ka asoa emamu da ibisa na emamu da se maso daye ayi atechede enya abatan etu da ibisa no emamu da Ghana adegbo no meba yetumi kan na atwam sa akwanhia ye be kan na atwam ensuyiri ye kan na atwam ejahehye e kan na atwam Junior Jesus na bubo nkofo makomaku 22 kum omun ye kanya atwam jese bibi ebesi bia ye kan na atwam na so se tumutu enige pa de Ghana entwamu da ye be kan goze Yesu beba na wenam so ama NPP amanyoko no chairman oko owura Fred Blame ko kan ye ntia tumutu fo no gay fo ne lesbian fo ye nya wo mo no mo fo ma bra bonye de wo mo nya de mo pe ye ma mo nto mo Ghana nam se ade papa no bia na nam se da bi so no so che na dwen eno nam so ma samiken communications member de ma NPP amanyoko no Ishmael Adams ababontin trese asema national chairman outgoing de oko owura Fred Blake ko kan se ye ma lesbian ni gay fo na asum ndwe wo mo no o se sa adwen che na o kan no eno nkwa na adwen enye party ni dia enye MPP party ni dia ti monkama owura Fred Blake nkwa mamfa MPP mata hu eno no owura ye fe no Ishmael Adams yjem se eno apaso owura Fred Blake wanya fi schedule osia ene achi 70 years na papa penimu pa ko chewa dwemfa gay ene lesbian ho a osie nya wo mo no masomunyu wo mo o se de owura Fred Blake aka ene de lesbian ni gay fo pese wo mo ye no sie sososo a e de abonsam nyoma beba Ghana ama se sie se de anwo kire ne tie no ehu be yes adin mo Fred Blake nankasani opinion the opinion of the MPP the outgoing chairman of the party Freddy Wasimewu Blake media makodi e wapo kenwe kodi e wapo kenwe medame kwesishima media ma oye wanko so wadwen na ekire over 70 years man na dwen no rekire dey monja won mo da mabran over 50 years man imagine me kire dey oye mrako obra konkon obra tantana all the work criminalizing what is that you are here
You be free soon one and down when you soon be about money muya. Ma obabandam na abrabo yegbe na ye bisi basa. Mr. Chairman Blay, he didn't speak about MPP's mind. He spoke about his personal mind. Ahenkan FM. Okano ankasa adwanka ma MPP amanyoko no. Ishmael Adams sa to so kan ni pain say. Na no okuta phone na nam face social media na okohu say oba ne oba ahwe oba no ahwe no nyonku nanima na ohwe na bi oji so okasem bia che no sana ma ne ma no omba ba fioma no agbo ni fe ne kissing agwagwagwago so de bona no ape eno jafo no to no dimirika pie oso mama mi PK mama mi sai Centerfield mama mi Sakola Field sana ma ne ma no koto bi we adenti a ohun sana no bofuno no enti ade bi sei a nipa di nanu keke hu a na no bofuno no eba ne say na Fred be say yenya wo no munye de ompe o say ade bi sei no eni kwa say so Ghana na MPs na wo tintim say yenya mrafantia gay and lesbian no sa MPs no o tawo mati 200 million %. Now, by mistake, I'm with your social media. Besi on here, could be so okay. I want them to put them touching them to me because mobile phone. How the Bessia, okay, see Uncle Bessia. Because touching them, pick it. Major original hat, stomp tom. Major got my feet. How? Who was to take him? See you, Bessia. The me, when you set an engine, many be. Na wamma watche ochia no bra wapam no fi ose wo mo betra asase no na odi da me na aba it mo condemn straight to the obi oyesabe ofanye nku beyin besi ofanye nku besia oya de fi oya nkonkonze oya de ban ine ye kamwasam in fact ya brabo ye bo amembu aye bo manu me che ye culture amemre aye ye o manu mu ya no on fata on ya the point I made me bring it nkomo no would we secondary school na dey would we schools na dey and all them because was security within the secondary room those fighting in the parliament the woman LGBTQ plus which you know and Jano no tibonse oba ko school aba afi ube yo ko nim sa akode ebu ade ontisa oko school ba afi ebu odo nsakana no dofochi azamole ya mfitini ye na funa brom ase bofro tato nsuom o kahwe a ube utumzo asesa izi obi dibia ko follow no lesbian gay enye yenkasa ntia eni amuti ye oye communication member dima NPP amanyoko no Ishmael Adams enono na abusiafo ya toa anwumena no nsi Ahenkan Kasiebo no so akoye nanim wonsanfo fro enso mu no pepam no kasa die ene yakopon training na mu pa janso no gu ya so saa kana nim si so pe na esane ba ni sa eba na aya na watwe awie yimo enso awudu ato ya odu ani chemo fifiri mantam dia aja sanya agro etimi to ya ma aya chifu praso ade ko aya Cape Coast kwantempo no emuti mioni se ten ensamso wonu mabubu ye na sanya wonu mkwa o efifiri mantam dia omakwa ni nyina sese ye ukopiemu ewo aya anyina brem ade ko esikuma ensoso a enwoso ya chese kwantempo ni bi wo eno so emutel mienu a chese na ya adwene pa na no na mrase badwane ogyam di made shomo Asen South abaton pesua so ehwa so na Asen anyina brem ene aya bramasi kuma ensoso ebutuo eno ayo nimonyamfo Reverend John Intimfajo wade atodwa ejremu ese sabsabe mpabia asagana ebi ma shomo bone pa yatigana ya so amafo nya adwuma nya udi adwuma so ma nipa da sani so nya adwuma no na so manfa so mra ma kokko gana nyina no aye adwuma se de ope no agya wode ko oka kosisai wase eye engineer wode eye kwantempon eno eye Asen eye anyina brem ade kopim eye braman asikuma no engineer de man so nya kwan no sabsabe mpabia so wadi abro papa waye kwanfo ensamso ye ne nyina anya ensamso papa samso ni nyina bubububu enu nti okache contractor nse kabeya kono ankasa wamra no ofuna ni kwota mansa ne resa ntamu ofra mahye adwuma waye ewo ne mo na okache omo so se so omo hye na ye de adwuma mo mu ntumi nya pempe no asiri pempe se adwuma no mitumi nya manje adwuma no kototo prepare so ekoye ne sade wo pe enya ne wo matema fom enwo ema mekire wo ne mo onimanyamfo Reverend John Intimfajo ensemni
I am not happy at all with engineering job or moye or bridge ne so. Anu ntini contractor no ene the Department of Federal Rules. Yesrem wa ne ya momra mehwe nsuo no se de ayiri afa. Na mu hu the right design as moye. Because initial design moye ye no. Enso ni enti nsuo no to ya ebu afa so. Diverse moye ye ene se nsuo na amaso de ko ba bia. Half of the community aka nsuaja. And this will be tiafa na se ne store e wo the other side obede no akwa kubi. Enkura ete eso mu best school e wo the other side no. Wo mbede no ma best school. Anu nti yesrem no de asi wanya brem no. A serious matter. O twan man nsuo no twetwena ba who the right picture. Yesrem mo mra ni manimu ya mo design a bridge no mpega enye kese e ma no the right capacity. Se nsuo no yiri emposin se ya ebetumi afa ase kama. Adisima mani awuti yei oyamna sebe jani di ma disia no amuwo eye asensa otabato mbesua so onimanyafo rather Johnny team for job na osanso di bito so kire mu se enye wona munko awo na sa ha we omo FM musanso na akopie mu ewo ye domi abraso so omo so ya kire se omo so kro na achemienu achase no so ha adwenitia no so oka kire de oye ho adwuma no se wonka ne ho no okohwe na osiesie kwan no contractor na oye adwuma ewo homa ho do men so bridge no abu afa so saa enti won so nkonkohwe ni nyina ase Federal Rules fo ase. This is a disaster time as engineers no obi a free office and we try the weekend so ba no obehwe so the nsuo no ayiri afa edi kan ko mfoni bi ase twitwa bi adwitwa de asene wo nanso omo amra enfo omo ni mehwe so the mede mani abehwe na inform won redesign decisions contractor nso ntempa o man engineers mobilize site na ano kwan nso a ho nso aflade no o mehwe na de se be ya boy manfo bia no yenye ne kura mu ono ana onimonyamfo Reverend Johnny Timfajo editudwa echiremu ese adehia no motete sampata mu onum nyina koma ento wonum yam na wono edna ni krocha mansa behwe de ekoso won nyade so obetena so wono so behwe na wonum awoso bo machi sujagu omoto moto so omoto mirika eba be ya adwuma no obekọ no wono omakọ akokasa na ntentam animanum ye no omahwe aba be so omo hawo ni nyina no ede ama wo mu mesra bi manfo ewe nya brem se de asi no enya ho abotre ya sanse wadofo ewo nsuaja odwumadie bi wo nsuaja kura suku wo nsuaja ne entumi ntwa enam se nsuo ato na ayiri afa bridge ne so no ya besre se inconvenience bi ababia no fa nche yetu ekwan ne ho anamo yagu efa kura kota awi bridge ne so yegu so a yeye enu nti no yebehwe na sa atorenche mi asi ya fasumpo ema adwuma no moye no ayententem wei ayamra sebedwane ogyina mudi ma de sia omo Asen South abato mpesua so ewo fifiri mantem wono koya sanso eyo soafo no na hye enhumasua no aso ye no so abedekire onimonyamfo Reverend John Intim Fojo ye free Intim Fojo fifiri mantem ne yakọ Asante mantem mu eno eye otumfo se tutu asase so na ogo Asante mantem a openyo na tua NPP amanyoko na no osunu kokroko amanyoko no wama no se chairman ayowura Bernard Entwibosi akon aka chairman wontumi no mafo beka ye nche bia na NPP amanyoko no ede abato mantem mansini mu abato mbeso de hyehye so na Asante mantem no chairman wontumi sa tintim biem na sa no kan wan premiensa e no beso de ni tipem ko na empremensa no okono nyono nkwa na koi oni akukudam wo mu odu wo mu odin pa na gosi akan ye to ba wie eyi chama wontumi adinkunim na so na watum se o ye chama wontumi anim din he na ni nkosua na o he se de na bodwe etia na watum se a chama wontumi bibi koso panso akramba so beka eno na ne wo mo twe no nsantwofo twe no se chairman abane ya to awie ni e help out watum se wa nkunim na odi ya no ho adwuru kakra ana wo se ai eno kra mo amonim ne brofu yi eno hwegum ejinwa yi banchina yi enya dem ketwa o hwegum gra chema wontumi ko kaza ne entia o se wa tintima apra bato apra makoma kunum ne na nso de ekoso na anu ye wa santema ntemi de ne mo den man na papa na wanfa na ho gonso chema wontumi chema wa pre makoma kunum okọ empeso so wa pre miensa ena regional so regional wa pre miensa na okọ empeso so wa pre mienu na o che se enipa no ni wo mo pre bi ti se ode no kwaku apia aka koka
ohwe no se ya tumi se wanyini na oti amanyosem ase ena ohwe ne nkrata se meba ne nimdi a owo soro se no ohwe constituency chairman Owura Robert Asare Bediako ohwe kanem na shebdwanima edwoso onimnyamfo kwabena owusu aduomi ena afi no krakra ohene ba adum bawua se nipa we ni na chama wontumi se yakase yemfa nkrata pa nko heaven kombe ko agya no ezo no nkrata yi oni bi se brofo so pa ne ase yemfa nko kombe ko agya no kra ezo no arisha kakra ya na me unyankopon ne de me meko e de ama it wasn't easy this my coalitions in prenum and my coalitions but so ntwe my comprenu na region so my compremiansa we no anyamre because it's almost everybody what they share the pedigree of people are cry a normal contest former MP Honorable Adiomi ya can a pedigree ni ehwe na yi abakosem ni na ade ya onye ni packet wa saa so na oba te samia me wofa asabedi a menua ofra brochire ba ye krade emfa na se bia onim so ayai but saa nipa ya ka ho asam ya yire de ayade a o ma wedre ewo aye Ghana politics so ansa na oba befa ode no kwakwapia so a odo so aye constituency chairman na odo so ewo mu ne ye no mu nyina no pre ayai no it wasn't easy. No. Some gaza chama untumi kan se on de no brofo ne nkrata sam de enkoye nemum adum bi na adum na ma ne chama ba chama. It wasn't easy. Chama ma chiro. Na the chama mo banim kakra sin wo. Chama untumi sa to aso kan pain se. Afi nkunim no di ye no. Odo twedi amponya kopon bese adum ase papa enadum. Ene na humo bro ene de watwere ena abam. Se nyo no a enka ko kan ne nkrofo ejiziri nsam kra. Nanso odanyamia se wasa di chairman edi ewasantemantemu ena oda taxi drivers ase eda adwadifo trotro drivers ena o meke kan wo na titru esi ahene atu ahene delegate ene police station representatives wo mu ni na chairman wontumi ebo wo mabaso se nya wo mu a ka chairman wontumi eto nso mafi mekasa kono enye nyankopon ene amanfo na kon ya edwomfo kopa taxi drivers for ane trotro for omakopa adwumayefo akopa ekro ane police station for obi a no ba beto aba ye yipa o police station for no fra wo ka kira wo say aye wuntumi nti ana ye wo ho because free 2014 abebe pem ne bia police station for forms men kwara meto ne coordinators free until no police station for nyam konfo a medo mu di agro amontome so ababa me for mu ni agro until no ho ana bato ha se free until ya de a aye wo mu na ekasa kire wo mu constituency delegate ne so ya de pa o ma ya de pa na bema me what park is so na yama went to be yama constituency went to be and see crowd and see never happened before just nyankopon wa kade besisi eni amuti ye ya santimantem dwam training penny de ma NPP amanyoko no chairman Owura Antwi Bosiakun aka chairman wuntumi abusuafo anwumre no si Ahenkan Kasiebo no asugusu adimu nkyeremu ade asomo ewo ahenkan aduakono miensa akiripo miensa kasa vidie eso wodi na chi wo aba fontentan so abo ye pa mekire Facebook enhwanimu krata ensanani amede ma na okwa wada roma na utimu pasa no de go de amaye bre sefa tamu ya baba ni abakenkan eya no like na wa share ma hofra so atimi anya bi ahwe na uko YouTube so so o dem live eno so eya Ahenkan 93.3 FM also wada roma ni die mu eya subscribe atwa kokko na baka abusuako no wabra yedi dwumadie soko bia no obanya enkaibo enso ewo video so wabra de atumu live ewo eye social media no enso so eso na uko www.ahenkanfmonline.com so Kasiebo yi etwagu ewo wonum 0594 841 044 obetimi do adwen change afaso SMS na WhatsApp nyina no eba ye ba bekenkan enso edi amawo afi abusuafo ye koyen anim aya watehene osagefo amwatia oforipanyini akasa edi atudwa ekiremu ese ebra so ese aban no nya akukuduro na ebra bi atwam ye na adwen se wode eye nkronkron geto amamuo no ana se eye amamuo nkronkron mo no obehwe no de amatemamufo no na temamufo na akasa atwe na nka no atimi aboa ama amamuo atimi aya akono
na kama mika bi no so etimi atre ne krabatan enso emuo mekira eya aban kra ne aban wura wo mpesu awodo so na nasemansin awodo so no na eno ana watanyene ekire mu se ehu be hia sen ka aban se benya kukudo biem na se asusu ye ne agyinasidi a wosi ya no ko betimi ama no aye ho wogiye se ko ba ne se betumi aboa se wode mansini bia epede hye wonom nsem se o mo ahwe na mo toto nuoma na o se beboa ye pa esense pepiam no ka sei o ko mansini awodo na obia pigya ne tia wo se me hwe soro ho gise bibi free soro central government opigya ne tia wo se central government de nuoma beba wanfa bia mapa na chese mansini no etonsom wo se no nti eno hu ni se ebra so se abane benya gidie na obeye san hye na timi enso aboa watanyene amfa sa asemi nkwa na tudwa odibi kan ho na de odi kan ho ebiem ene se osibra so ese o hwe eye nwuma sua na so eye no so a aban so betimi ahwe ama wonmo a suapon no kura suapon no ewo mo no mpanyimfo ebetumi akabo no matimi atoato adwene no matimi aboa no ma hu school no ehyehyeye no betumi aboa pa bi ti se akyerɛkyerɛfo ayɛ de ɔmo kɔ nkronkro awodo ne masira awodo ma mkɔ kyerɛkyerɛ de yi wɔkyɛ so ɔmo ɔmo te wɔ no mtemamufoɔ ɛna nim ɔmo ma no ɔmo su na ɔmo ban ani akyerɛkyerɛfo bɛboa ɛyɛ mmɔfra no ɛnti sɛ no san ka ban ne timi pane tumi ne kakra de ma wɔn mo a awofoɔ no mo a timi boa pa ɛma ɔmo su dwumadie no ɛbɛtimi akɔnkan anya no nko a wɔde tudwa etu awofoɔ nyinaa so fo sɛ ɔbaatan bia yɛ wasɛdeɛ sɛ akɔna de na batas fasas yi so no ɛwɔ sɛ wohwɛ no ma na brabɔ esi ne yie ɛnyɛ sɛ wode na akɔma ɔkyerɛkyerɛ ni sɛ ɔkyerɛkyerɛ ni hwɛ no so penti wawie wadwuma ɔkɔ school anu anu wani ndi akɔna ti biem wɔsɛ ne nyinaa mu no awofoɔ wohwɛ mu wani di ɛyɛ mmɔfra no akyi na kɔba ne sɛ betumi enso aboa ma nkora no daakye atumi asi wɔn mu ɛyie. Centrality of governance is outdated. And we need to decentralize, and we should not be afraid to change that which has lost its relevance. First of all, education. People should just take charge of their education. They should know what teachers are teaching them, what curriculum is going on, how their children are having a relationship with their teachers. It has to start at a local level, and I can tell you it'll be much, much better than what central government is doing, because we have no control of teachers. Who is teaching our children? And most people now believe that teachers are a great asset to everybody. You know, some of these guys will come and their responsibility and what they think they want to do is responsible to the central government. We want teachers who live here to see us as the managers or the owners of the educational system, so they'll be more abiding. Abusuafo ene a woti no wasumoi eye wochehene osagefo amwetia oforipanyini ena wote eye nenka eno na panin bia kasa panin no tum za ade no wakwakwuram na wapientu on se de mu ansam tie ena on se de si hyefa ene ti wakana twaadre NPP ene ND zamanyokunu panin no okaza no oyamanyoni na ansana mede na asam na baba na busua ene diem tiewe ebeboa opa die ntia meka sane se enso tutoi omanfo sasa brobeka no pa ubehu obi na te se wapa twere baabi wadi nfufu awie no no apa twere no elem aso wo de ababo no ono ontumi nko ontumi ma na waye mada hono enye bibia o enso gugui na poso tutu no ne to ase ntini atwe no wi no aso na so maso otwem wi oboa sciatica eprano yade biara fitini pedua no soro kosi nase fako Jubilee Hospital apabene ne nintire a omo nipa wodo esanso mu nimpa se ayarsa edwumadie no nipa wadwumanti won nipa wodo papa na okokra se do mbesi awo come on wani baje ana wo me pacho se won me kabra for praise how you welcome oh cheze efekeke oni kura beka eye Jubilee Hospital ankra de unya ankra de unya okoda ono manase wo kwama ya hwe no asansan wajiako doctor be show 24/7 ensema na nkomo mbedi bia nso ekukwamu sem laboratory ho lab test biombe ye edro nso ono mo kama edro bia e hono onkom ye nka njo se kotobu abontin dabi se amanfo bi die na omo ye no omo hwenyae ne ha adwempa edro bia won be hedi ama antinenta oba wanyem ko na yenhwa akoda na yenhwe mpefo na kozisi obewo ene wa wo awie no so ye behwe na kozisi obenya hoden a man banchi ene kontomire obetumi adi na achiredin se bia torenchen bia si mu pe bia koye ye operation theater ho kama ene biem scan bia peso otwa no wo mu etwa counseling unit ene so mo ye obire bia mo de yema ayarefo no
Uba ye yon tre nyama problems bi sa nyama ni na wo ye no kama. Eye clinic wo no diabetes and hypertension. Apapofo ebi won ma hypertension so mo jabro so wo so. Enso na no nda ne koko hano ne koko azeda form na otia so. Bibi kitu abi na hiri na aba. Me pacho wo sa ya den na odi agro betumi akun wabra wo nkra. Enti ya kono mo nsa wo yade na enko. Eye Jubilee Hospital ana mo abin wom. Na yaresa bia ono de den say eyan krankra yaresa bia wo. Na so kwa health insurance eye dwuma krase aban bi de. Eye dwuma krase aban bi de. Wo ko diska kitu abi health insurance kan wa. Ye be shock kama ama onro edro nso no ma ebeko sanse video mo de adwuma e detect yade no. Na akire de ye mfa kan na amanako Jubilee Hospital wo mu damufu a me patro ko no makantin won tie komo ne se yarefo no obenum koko banchi ofuyi ana fufu ade obedi bia won benya bi edi amano e wo Jubilee Hospital isanse ade tonfo e wo hono mutu aduane kama gynecologist ono na adwuma ye owiase ni na se emankwa ho yade na osa emankwa yade ntu akobini wom gynecologist so enye common e wo hospitals Jubilee Hospital modern bonum dwuma esani se de hono mu ye neat se de msi woni pound onti womanya gynecologist a ofio konfo anochi baba ye adwuma no asanko no asamba ti hwe Jubilee Hospital no konfo anochi ayaresa bia kese ba ko Ghana ti hwe o money no connection ti wa just imagine and to your ba ubunsa oti ya problem of face bia wo menstruation ho no ana onye mpeno apon ti ye ya ba ko awo no smatundi nyameche ade ntia nyame na di ache o ebia o yare pan batunim kono mo hwe o ena patro fibroid oba wuntumi wo oba wo so de wuntumi wo ko na gynecologist no hwentu asema oba wusisi ayi ena nso bi fifriu moja friu problem of face bia no ko gynecologist wa krado achimdan ena obehu Jubilee Hospital amantra ufra aboabo na wo ko dan bridge foforo no so a wo mo nsani mfa so frɛ na wo mo obre di obeka bi ombe kirem kama e dia ma asem bi se bia frɛ Jubilee Hospital mpenifo e wo 0244 575 799 0244 575 799 and 0241 784 645 0241 784 645 Jubilee Hospital perfect health care ODI electronics wa mafia ye de sanse home appliance papa no yen ene ye ton home appliance papa no ade de abu o na ne papa no ema no wamabu na so ne papa no obetumi wa ade bi sesi wo no mo hyepe obebie so abekonete na ya mutu enye to ade papa na yusu na wakoma nto ne yam ODI electronics ye ma home appliance papa bi ato ane border form na odi siesie dem ne office nso a kono fridge be so ma tijiram no as a silver eye ODI electronics ye wo TV fridge deep freezer gas cooker blender kettle washing machine bread toaster iron mobile phone home theater laptops ni ade bi home appliances no just come to ODI electronics ye wa chima boabo ye ni Ahenkan FM ene wodan krumu eni dim for yen 0550 900 600 0550 900 600 na yade asidan so kodi amake asenso limited ke asenso ba no moten pa na daruma kunya de abadwama so no kunya papa ni bia wo de ode begu office wo na eno atimi aboa office kunya de so nya de timi do nantena de timi do dadan ho sa so na bedroom won so o kunya betimi de su o ye obi won me no etam ya stars ni ade ni nyina no kona chechire ma obetimi anya bi ade ama kama sanso ana ode gu ye hall ho ana afenso no biaye biara esavata se wudi ahyiamu a wose wotrase bia no ke asenso akunya ana wose utimi erekosa biaye ho no mo na ne nkunya no emfa no mudu se de se betie wotra so a emu o nade de onua de
ana do akeka rubber so asiani enso ede aye ne nyina no kia senso nsa no de authentic bishop de aba eno so se boabo nkrata nyina no na ya de asem boaye pa de suafo no me pa cho degree ne eye diploma certificate awodo okura nya bodi nkrata ne nyina boabo no na epe authentic bishop ne bi na efa se meboa ye pa sanso ena wasase hu anasa japade bia hu samanse nkrata ne nyina no boabo no na efa to authentic bishop ne mu na ebeboa pa na chiri kwanya yira kwan se obutu nkra buni mantam ase akadabraka iwan kene kwantepon eso ana adu ani be kire sanso ana so obutu kanesia bomadefo ani kire mu ewo flamingo kwantepon eso yade se obehunu eye ke asenso limited na so eye enso ewo ho obuo kwa so oni eye ke asenso nkasa mame ewo 0244 5680 ana 0243 127 668 0243 127 688 eno eye K Asenso Limited ne fra kontabudie enso eno no na ba bibia wo bia na nigi sem ewom ni se obetimi so de noma no atoa wo Ghana anko ade a uni hawo na Bempoma Plaza Hotel ho ana Kotoku onomo ani zuzubli game no se na top game pa no ani ede aye Kotoku fo mukuru ane de ma wonomo na anu se amanfo amufira chichiri benche ba ye nyina no eho ana omkwaso ye na chesenya agro nti eho ena ne ya hogofo nyina omaba nyina no ye kanfo de ma wonom oyetemamuni nso abire bidura ya dan ho kakra dan ho kakra ufi onom na bidura bia fa hoja ho na ekope ba bi bo ho hoja kakra na wokọ onom a obefiri pa wokọ ya honko ofi afa ne ka ho na fa ne ko ai na mko enjoy mo kakra na wonzo so ana warefo no ware wi omko enjoy ai tianu so huhia pa Bempoma Plaza Hotel environment no wura onom anyo bi na be ka kira wotiri se wanka wotiri ma wanhwa wonko ofie biem eho ani kan bibia opa bia no ebi ewo ho enuane a wope ene ya be ma wadie sanso ana dokodoko de mu oden ni de mu nya den de ope ana obe nomo ni nyina no eyade se ne bo nso so ewo fom na edan ya du be wuram se kone kodjo ho no wanka se wuram a bibia kasa mfonyini ho kasa video ho fridge e bi ho den na ope enkunya nso so akama mattress na beda so no afili kama ebitimi massage o pa eti Bempoma Plaza Hotel bambo nsam jana na mo so ewo enim dum so eni enum dum siesie ena afenso eni na disco enso ewo ho ti wonum se dia nyina moden kania no ejina so pene wodu ani kire mu ewo eye achemoda MTTD kwantempon no eso na the Church of Pentecost asafo no yene no anedi animhwe ewo oda nkwantanum the Church of Pentecost asafo no yene no anedi animhwe mepa chofre na ene ye ma komokra ansa no obasanse wonum de ene nipa bunga mfa so na yempe nyesiesi wo chika makama mawo 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118-500 0243 118-500 eno Bempoma Plaza Hotel nemom kanese nenso ese ope kasafidie ana biaya ode wadwato de beko na obenya ntoboase ne wa kyerkyerem ama atiefu atene no matu ho anamon ama wa ene Ahenkan 93.3 FM sanse the best in the East kasafidie enti wode wadwato de ba wode enkaibo bia de ba anya de so betu sika gu da biara da obenya so mfaso pa enti bomaden na so for jaton de bra ana fa onkaibo no ebra ne yembo da wuro enso enfama ofra marketing department no ewo 0244 29 0093 0244 29 0093 fra wonu mo pepe ya no ma ye krado ombejo so Kofi Ejiri aka AG aka Nkrasifo na chiame baako pe a ofri achimja ni krom kwan enfuturo tu nti na nadodum lighter envom ho ebu okom dum light ko no mo boje na naso adentia wo mo natural light a ye enfuturo ko nti obekokronum no na mu aso se gon jafo me mamajo akra mi so na mu akra bru what na say for the sports
Oza ma adwen show nim za. Ama adwen ho krai no mama. So oni wa ba kwete mu. Obi so light wo krom de ze de. Adwen wa ma adwen ka de. Ni krom za. Ugrom emvudu. Ori krom nyanya. Adam dia ko be krom krom de wo. Sune wo. Se mi krom ba do be ko. Ne be taba da ba we. Ugrom dia ma gugo ta. Mi mo empi o. Na ko nba bi o. Mi empi no ho no mo. DC no ho. Ya dia no se ganja mu si o mawu. Aha, I was for I didn't come na this in is what we now wow. Ono anga se we. Ba no. Say on peso aso. Aja mi peso aso. I'm so friend with them. O de no chasing to mo nyi kota ne. Abongro ma. O ti aza ge hu ni sa no adwuma. Na bi o se o chere president anu abegua ma. Ah, me na me kota. Ba na ba omi abeko. Ala abeko. You see? No kota, no hospital. They say mo kota, no hospital. Me wo police station. Me wo ensuo manfo nom. Say mo network e wo school o den. O toilet. Uni kota, uni hospital. 2. Uni police station. 3. Mo kro na da den. Network pe ko aye papa. Ay asemo. Network no. Mo taga. Kitu bi awo ba pela to. Hey, Japan. Me krom na me se meko nya na misu misu sa akopim se mdu kro ni mu anya ni so kwana woni be ho be na wasa moto timi kan ya si pia moto na na card ti say you trade about ene me ye che no o de abusia wo nyini ni bi o de abusia wo anya wo de ane ya nyasa kakra bi me ti pai for that time sa akopim se mdu ye ade boy ye o simi na me say bro ye kwanya o mama no anga me to ba bi mo ya nas on mo mato ya me ba to eh akai marketing ya marketing dia and ya marketing dia fashion on dan dia no so na marketing on dan dia asphalt from to ade yeah your marketplace na zo muntu mo ade me bompa ya si wodi nyame moa na onya sika ne tafu na wonte no va bi nkokuma se no ba betam station afiri ho ko betam station afiri ho krom bre aw bi krom so bre o bi krom for bre papa ya tia no ya kan ya mudi ye mo bompa ya ma ya esu ase to ze na dwen se o board down pa na se enye se bia wo yare pa na wo ba hospital e be dia mo se wo board down o board down cause e kwa nya papa o maji o imagine your be from to ebula sa ebula pa na da kwan nim kan to me van fall down kan to me bobi tonglo na so le na estwaso e tom na nsi oni busia e ni musu dia na je na ko jira na dum na video utwaso ntwa ebi na about 10 ja same labi kro e kwa ya do 10 series no but this time no ka say so o ko do station over this time ufro na ko on man 10 series quantum ana chen David I say am no ka say say 10 series me ko na 10 series there say 9 series there am say 10 series say ya bo be 6:30 to 7 udu e be jo be 20 series ade nche kwan nya tuwa ye nhwe cost of living no Ghana ti adwen o de ne ye me bere o me de ne vru anya so vru me ni mu kro mu ho ba me de no ade san drivers ne ko me driver ni bay moto na ye aduma wo moto no o kwa no ba ene o de no nye eno ni nya fisi onye kwatu abro na mabo no ay abro nya se kro ekura bi ene ba bia ya si hospital so fie be de won nya fie. Let's welcome the champion for competition. Me people sitting here. Yo quota your police station, your hospital. Bibia go for any be. Oh, we are to aba. Yeah, to aba. Na so bi won ma mo ba brodo do. Hey. Me kuro mu na dan a ebuo. Wotimi se ayi enua aguso nyina pro. Ne akọ penti dan no. That's right. Me dey be. Kama hu ne se dan na etiapo. And then we project. Na project anya be ado project. Ghana project. Also they on the breaks in the Bronx. Breaks no was the Bronx was through. So omu ye de obi nya bi da. Omu su video na enje ni pebe upa. Bisi man me use. Video bi se ne hwan a. Me bomb pa ya pada meti se dan na bu a meti se bibia ko no. Ana politician bia ko no. Adana meti leave. Yes. Ano mebu mu okro mu. Sima ga tro mu. Ade me kwaba. Ya to kobra. Abusia emre na so ya gude mu nsem kakra na numre de to so dia ma.
na afebia so akoya busuafo ni nyina eboa ene enumbre kwabena ajenim opempono poko Raymond asitetete mirindi Kofi ajiwi AJ na nsam no yen sha ase de yenko as good bobo korumo na eni kuma ka enfama oni misa branti a ye fena jaw ano ona se Ghana Premier League 2021-2022 season no ewie na se goki waje 22 goals na branti no enso ehye na esi ose okokonim se do be betumi wromo e wo local blasters na fe blasters proper na bia koye edamana yede mu nsam no ede jaw enne anumbre yenna yani ne yenko ati bobo konima ukopiemu awaye out ya report formo enso ebane sam head coach ya fana Shaibu Tanko no papa ne contract no moni nina enso abana wie ye ne coach ya kasa wase ese o championfo se pinfo na kasa ebebo ne tuma manase omebo na humam na fe omne no adi nkomo na se obestand contract no enso de ma out bobo kona na fe wastand contract no enso de ma edi musam no ede ja yenko kumase na sante koroko ne ni kuma ka emfama woni mi se afuo de nemani na ekoyie pa ede ma kumase asante koroko emetambo bokoi season Ghana Premier League no amaje de so mona so na endra ene so mutufa ekopiemu former president J.A. Kufuor enche ekoye ni kodi kuma ka ene se papai woni mi se wo bodwuma ede ma kumase asante koroko pen ono kasa enso supporter ede ma kotoko Japai ere nsem kaka de tumanim sem kurimene na magye awie na femu kwa Africa no monkwankokunkoden na fe Africa no ana so monje emfamra owie no ana se wonse no hwekura no oposan nsem 50,000 Ghana cedis watabiri de makumasi asante woroko amonje no mfangombotom na munya de na bia enkoyia ane nkoma ka ebadi musam no enso de agya na Ghana Premier League ma ana se ginana no ana se ne former player ade makumasi asante koroko bobo no papa ye fano eye osafo jamfi enso di nkoma aka na pay ene kobusa no ye se ukopimo na Ghana Premier League mu a phobia e se four matches on row nini na ye shawm ne ye shawm endra ati fo chemo ebomeka no 9 ama phobia that timu bako na no na ne pay kwadi nkoma se house of for supporters ne se phobia eton match no ye nkotie ensama osafo jamfi ade tu yenim me pese me kama amamfo tenise ha for montia se aruti wa hye match no man koto because obi eni wa obeton match no akata o me se me 4 ball no se no ma hye omu so boda se ntia se ball ai kodoko ebobo wo aha Lagos City be se o mo 3-1 and on pa che se ayi beto ya na football there that day no lack na ama e wo hard team ni side because she baller aruti ball ya do tell me share ball no they play with confidence e no match omu e do to ba there's no more fan nso omu tim o ma ko ton match no ma ton match no omu nhwe na se na otu we e ba mbe fa so omu chi so omu tim ni ye no mo tim abobo e wa ha no no mo hihye ni ye na omu nya se I say o ma ton match no now o ma ton match no omu ton match bia se ni ache omu. Yes, intino no former player makumasi asante woroko safu jamfisa haso for supporters no mon kama kuma ntum yam no bia nkonkoto match bia omo na wuo era se achomo ashomo ne no era se atwoma ne sane di nkomo sa brantia waji goki 22 goals era se ohyeye era ma as goal bobo kuna brantia ya fana jaw ano era se endra goals 2 goals no kwhye ne de na se emu hwram ukopima se omoto goals no era mde ma brantia ya fana jaw ano enkotie ensema safu jamfi eka edefa ya no gosa endra aboy no I mean do mini problem or because no we should go to now was any dia o deserve so obeji go kin because we should go to our no the dan crowd meeting kotoko no that day ne lack na ama enka o say be 5 and the football ne dia on the time na drew say o say oji go kin no because next enka buwe no enka mbela beji dada because your penalties ne and name be mbela messi ya know is one of the best players or too good and the umpire say obinya sa lack no if he kuya so betimi dia ko local blaster no dia ba blaster papa no so timi dia wuram. Yes, enti eno no o say abrante de kejua
woni mboni boy yankasa ntie mo mpa mfanta na chi na enya se yatama no na fe onyene ho enwure mo local blasters era fe blasters proper na onkosi akan enso enfam wei ayese nkomotwetwe a papa ye fe no safu jamfi former player erema kumasi asante woko ere kan ye de tu anima ye de mu nsam ni na enso dia jani mre yakọ na fe abusuafo na to aso dia ma kwabena jenim obrempo no poku arumona sitetete mirindi kofi ajiwi ejemi ko na fe kwaku anim kisi onya sika a nanum aya wonya abo kwan ni vya babo na ba abo kwan bia so sunani musumu na ni moja sani Yesu kura kan ta den tina besu sama ka tira se for some ball fist game that be fist game na na ogbo no pay no me wura fi fali mitrim amho na wu na ma pack de bre no afi ba na mu omoduru na sa ba de omoduru na mo za ga jazi ko to fo ye papa nyam na mama league ni nya akono auntie you I saw for ade na de ne be comment na all sports ani ebe kan comment na o ye kotoko ni mati enso aso fo ke papa sin kotoko so ba akono no na ho hihye no amon fadwe jani ya di bai na we say happy birthday Kasiebo panko emfama obrempa sintim poku a otoso mi yansa na wo mi yansa na otwa 111 ne de na be so nje so otoso 111 o ameganjiro atra wan kwa mi yansa enyam na ma adwen yam faster o ba be go bi ti me ana hoje mu say nyagopon ema ne kwatentene ono ena ye ohene ewo eye manso na onhya ne mani nyansa ene asumdue a obetumi enso ede abune man asem we no bi ka kire obi akoye nya asem no chairman na weye bishop manso ana wode ebaye yate bishop ya wese eye obrempo sintimpoku a otoso miensa achemanso hene nana nyankwada na wezu se ya fem nana serebo na me wa chiase wose wa hwe wa hwe de akwaso ni nyina mumra se bedwafo nteto akoma no atum ana LGBTQ ondo atwere nyina bo LGBTQ plus WYOV plus so ana wose wa nyina moto na mohwe mutimi mpase sekede kadiska we bro mobotom a kama yire mo ho tutu hu bros dadaada nyame hu ye nyina emobo ana ode aba wei eze Ahenkan news no ajiba bia mo bo adwuma papa para mo yire mo ento aso sa ye frɛ me maame nyako a wono ewa achim asene achim asene ye se ya akem asene weze asemu ambeka ndie mu oduru gogusi we de mintimi nkan yo ale enye comment na comment ye ni pa di ba ye die wo pese obo against bi wa against ya obo ni die nkan say comment bi dia ba comment no bi dia ba na nipa ni bo against kan enja de kre o de obi akokun bi ana obi akokun obi na me mama aja Roberta mahu dada do ye case ni say die so be ye case ni bi o be allegation ni bi wasi dodo nya sika na num onye aboabo kwan adwase sa ode director me dia misi dodo wasi dodo nya sika na num no director na wasanto ode man comment no se de ani am se ono ODI nya sika wa num ya aboabo kwan now Ghana for sika ya jejia 10 years 5 years crowd the contract my contractor was iskasa now here onya ho akwan I love you crowd this gani ho I love you baby ya jejia this gani ho kwan ya eto Ghana na to crowd the my contractor was iskasa na ya data there na obeja adwanu nkwa there la was newscasters extraordinaire ana ode aba enti wama yen belated happy birthday ana was wo doye dodo yaso do bia na adwa allegation de oya na oye ni yo ya ne atia ya ne atia ebre na so wawi ko we trozo so de aba to nso we say wasti ana Hakim so mo ewa chimbata bi ana ono so mo okay, watch out more. Yanko.
Okay, me kan mienu pe e wo Facebook live ana miensa na etwa so. Nana akua mo aboaten o say aka Dr. Baumia is coming or bade jata. Na si o Fred Blay, papa. Na sembe pa no organizano. We are not ready for any free for all LGBTQ practice here. Enti MPP ni ka che MPP ni say yenya ready say be tumutu ni ge bia ha. Hen ko kene ntia yenya om no monye dompe. Ye no anse na amen. Ye no anse na amen. O see anyway, a very special good greetings to Chairman Kingston Akumin Kisi Atimu Chidishe, National First Vice Chairman hopeful of NPP, Dr. Babazambo Master Planner Junior Kentampo. O see Kasiane yene de papa. Any do ene de pa na Yankopon hia ne adwuma pa aye bosom oman kronkron Ghana. O see ncha son konkoma oba Tampa Kate Demfo NPP National Women's Organizer Ankuma Foster eso di frachima yire bi no se ye hwe akuayo nsem e wo Ghana enke ebinya ska paa isanse akuafo no wo meska ye nyafa so nso firi omo so panta ba ma nani nkɔ hɔ omo nani nkɔ hɔ no esa sika sema anwene se no ye binya ska bebiri e de aye ye nyoma bebiri oman mu o se ncha so nkonkoma owura bankwa ye boa incoming NPP chairman ochiane pa ochiano mam fansiano mse ni yonko na enwe ye producer eye Kwabena Akim Achim asubo de hye bako pe odogo zamrama bako pe Kobike Seman Seboy edie ko Facebook live and YouTube Mr. Billy Man and a technician on duty Ahenkan for ye me kwaku enin kusi buadum mene adwen pa hene Kofi mensa adwene papa na papa endi wani mu kan Kasiebo na si yesi acha mu pi yamamumo ni tie